Kohmen ko para pai hau trai Jesus Christ nga ai ko belai sngi buram basuk ya pi baro sngi buram jongo Thomas apostol bakui apostol jongari India nongda jongari India but nila yok pediang ya ka jinge lemba ka jingwan yukijat jongo apostol lemba ka jinge la ka jongo but ngilong kibas no sarong banong uwe na gisin ranjo uwe na ki apostol jongo Jesus Christ ulawan yukijat but ulayala hagari India but ngide ben karpadiyawu Thomas apostol bakoi banyasai nagabinda jongi hapadeng kaneka jinge ka bangidan but habangi kon daga jinge ngiyasai lemba jongo utrai Jesu unjubab kloy yangi bangindup longki kon ke bas kem haga jinge bangindup longki kon ke balai loy naga jinge kawe hadin kawe pa naga jinge ka jongi ko himen ko para minda kasni u Jesu u penitu yangi ya ka jinglong balai jongo u Jesu u kran shai ka dar ba ulong ubalam lipat na kibaya bangay hawu ngimdon kam satia ban yoi yawu don bok mangi iway payveru ngingay hawu Jesu omde na marba ngi yoi yawu kumba yoi yaki apostol jongu henry ngingay bad habangi puson syapang u Thomas bakui apostol jongu try kaya kaba ni yoi haka jingim ka jogi u Thomas bon ki peru ki ong ulong uba artatin ya Jesu Henry u Thomas parte ulong uba kwa ban i dia Jesu ula kwa ban don ringka pada Jesu haka gospel jongu yanis katwe katin riu u Thomas ula ong yangiru ngin yalay banyap rengka badu u Thomas ulas kamutu kalamu Jesu kamdon kajingim nagabindaju ula kloy banyap rengka badu Jesu ula kloy banyap mater nagabindau Christ bakat kumka jimbatai syapanga jingim jungo Thomas apostol bakui niyo ayu niyo snow ayu baulawan syakari India badula yalap ia ke kubur baba badula yalap ia ke kubur baba kamda me hapadeng ki niam Hindu ya ki Brahmin kilong ki ba he behind hapadeng ki niam Hindu badula penkarla ia ki syaka jinge tu Jesu bad ula penpriang ia ke kubur baba bad da ka jinge shun jong katto kanongot kila pengiap materiawu kila dong tariyawu badula ya ulayap rengka badu Jesu ulayap nagabenda jungu Chris nangno ulayo kataka bo namangikin ma haka gospel jungu yanis katsau Henry kaladon ka jingkali jungu Thomas habau Jesu ula kran siapa angka jinglai paino jungu syaupa ula kali shano pinle bad kai kelenti arti leki jingkel le kaba kongsan bese don ki beri kion oh ulang uburi ba artatin Henry ude mau ula pengmi yaka jing ai jingmud yaka jebab kaba bhatam na Jesu shano menlei but kano kelindi ko himmen go para ladang nimtip shai ka dar yakane arti leki jinglong ka jimaya kamdam jingmut shu haka jingim jongi ban nge ban kot yalade Kristen bale ni baro ni long Kristen de na marba ni im yakane ka jimaya endala kut ka jingim jongi ni tip chai ka dar ni de ban poi shabene but ni de ni don ro ka jingte ba Jesu ulong ka lendi ni don kamban ya ka lendi to malo bala wanra hangi yakane ga jingi kai ka ba kongsan badai u Thomas apostol nanda haba u Thomas ule yusno shapanga kubor janga jimi pa jongu Chris shimla artatin
Henry ula kwa banyamad ujisu. Lese don ki nong to bakui kion yenda lami pat ujisu u Thomas patte umbat wan pai namang nitip yenda la kem ya ujisu barro ki apostol ki la peklai. U Thomas patte umbat wan pai shaka kin hun jongi apostol. Shua ka jimpan wan pai jongu ujisu la wan pau ningkong ya ki apostol. Kalem mau udon ke jing sausi. Ulas ngausi nama rumpa dia mar ya ujisu. Ki apostol kila om nila yoi ya ujisu Henry. Ula kwa kampala ya ka jingi yoi. Just seeing not enough. Bon apa jongi ni yoi bon ke baro. Henry ngin yo mar. Henry u Thomas apostol la om kumno. Ngam pala dia ka jingi yoi. Ngakoban yung mad yaw Jisu. Ngakoban yung mad nakidak kiba kongsan jonga jingsha shitam jonga Jisu. Naki jingmong jongu. Ki jingmong hakikti jongu. Naki jingmong haka metka pa jongu. Bad ka jingmong kaba kongsan ru ya ka krung jongu. Kani kalong ka nungurim jonga jingay jongi vay pay vay. Badulak kwa ban yung mad ba ujisu ulami pa ya kata ka jingya madula sautu kalan kane ka jingya mad jong ka jimmi pa umla balong apostol shisha umla balong isinran jong ujisu shisha te ula trang ula angnut naga binta kane ko himen ko para habangi pusang ya ka jinglong jong apostol Thomas ula on ngalakwa ban ya mad ngalakwa ban kata ya ka jimmong Kaba ujisu lawan pau hakama jengu padu jisu ko Thomas wan chenga bad pi ta iya ka jingmong pioma dia ka jingmong ki jonga pituan taki krum jonga kinong do ba ku kyong lese u Thomas umpat namar ya ka ktin kalamina ujisu kala pinlong yawo bangi kalau penhun ya wo bale ya kaba ula om hapadenge apostol ujisu le yusno ujisu shibla don renga baki haba ula om ya kane ka kendi henre ujisu ula yusno ya ka jingamnut ya ka jingkwa jongu Thomas apostol bon sing ko himen ko para haka jing do hai jongi ni don bon ge jingamnut we desire we pray bang aku abandon kane haka jingin ujisu udang snow ujisu udang yani ujisu tip ya ka jinglang jogi ujisu tip ya ka jingkwa jogi tinaga daga daw ko kimen ko para ni don kam ban snow tu ya ka jingid kaba pala jong ujisu naga benda jongi ibai pai bai haka jingin ka jongi ko himan ko para yenda u Thomas ula yomad ya ujisu kae ka ba ula pra ula om ko trai jonga but ko blai jonga ko trai jonga but ko blai jonga utrai ka ba mud kenra ujisu ula kenra ujisu ulang utrai nama ulat tid yang iway pa iway dakas nam jangu haka jinglong brio jangu ulat tid yang iway pa iway dakas nam jangu kane kalong kaba kordor kaba ngideban snautu kaba mud u Thomas bakui ula pra ayu haka ne ka kendin ko trai janga ko blay janga ula pla ya ka jinglong brio jongu Jisu bar ula pla ya ka jinglong blai jongu Jisu kane kalong ka nongarim jong ka jinge itin ha ka por hindai kaladon gon ki jingya tainya ha lor ka jinglong brio jongu Jisu don ro ke ba on ujisu umde ublai ha ka jinglong blai jongu kila mi bon ke jingya jingi kai kendrian ka jingi kai bakala bati herasi minda u Thomas bakui hakaba yang renga badu Jisu bala mipa ula pla ko Jisu melong ublai bad melong
ubriu haga jinglong briu melasis pa yangi haga jing shashitam melatid yangi baro daka dor ka barem balom kasnam bakar dor jame hawli ubanai nidwai kerpang lemba kasnam bakar dor jago Jesus Christ ulatid yanga badiapi baro daka snam bakar dor jago Christ bad nideban tele suk ha kabashanya tele telan ya kasnam jago Christ kasnam jago Christ kayada yangi kasnam jago Christ kapalai yangi kasnam bakar dor jago Christ kapenkoi yangi bad haba u Thomas bakui ula pla ya kane ka jinge ula pla ba malong nang sius pa jangi ba malong ble jangi bad ngange shimla tuat ya ka kti jago ya ka krum jago Jesu kalam tuat kalam kata ulala ban nge ban bon sing ni kot ya ubri bar tating henre ni deben kot ya ubriu ubatrang nadu ka donut ya ka jingit ka jango balai ko kimen ko para ni deben don ka jingtrang ya Jesu ha ka jingim jogi ni deben don ka jingit ya Jesu ha ka jingim jogi Ngideban wad ya Jesu haga jingem jogi ngideban ya wad ya Jesu kum kendra janga jingem jogi dena marba ngimpat pediang ya Jesu kum utrai jangi bonswin ngi pelong ya kiwe utrai janga jingem jogi lese ngi pelong kaspa kum utrai janga jingem jogi neke jing snapa ya rim rombong janga perte neki briu ki kallalong utrai jangi hendra yu Thomas apostle part ula on kotrai melong kinra janga melong kinra janga mekka pa janga melong kinra janga la wei janga melong kinra janga chingim janga bad yame nga nge nga shanya kani kalong ke chingi ko himen ko para habang i pelong i yau Jesu kinra janga inga sem kinra janga chingim jangi kinra jangi ke baro ngin salong ke balai luwe bad ublay unsavan shamsa haka jingim kachuni idwai naga pinda kane ka jingahe ka jingarku hakane ka sniburam chego Thomas bakoi ko Jesu karku kardo eni pensle eni yada ka regioni yada ka jilla jami lembaga jinga sai lem chego Thomas bakoi Ini aro ia utrai Jesus Christ. Amen.